u tome tko gdje radi. Isto ove cure koje radi Domjenke, Karla Mirčevski, Darija Tihana. Tako da ima 6 ljudi. Anja je vraćena. Dakle, Graša, Vučković, Tomaš. Da, treba mi samo pločica s datumom i satom, tako da svi vide koliko je sati i da je sve spremno za početak festivala. I da ja